Ćao, pre svega se predstavim, ja sam Darko Kojić, bavim se prirodnim kamenom i građevinarstvom i sve što je zajedničko za te dve grane. Na ovom našem kanalu od sada imat ćete razne videe što se tiče prirodnog kamena, znači sve. Od stepenica, ograda, staza, zidova, znači odradit ćemo jednu ozbiljnu seriju tutoriala u kojima ćemo pokušati da objasnimo svim ljudima šta je važno znati, s kojim lepkom se radi, kako se radi, na koje načine, u koje vreme godine i da sad ne ulazim u previše detalja. U svakom slučaju, to će biti u budućnosti, a danas ću vam pokazati kako da lepite lomljeni kamen na zid, na više različitih podloga, sa više vrsta kamena, kako se koja vrsta ponaša i tako dalje. Vidimo se u videu. Evo ovako, što se tiče prirodnog kamena lomljenog za zidove, ima tu dosta vrsta kamena. Znači može se raditi bilo koja vrsta kamena, ja sam tu donio nekih 10 komada. Evo sad ću vam pokazati. Boje kamena nikada nisu definisane jasno. Nemate jasno zelenu boju ili žutu ili crvenu. Svaki kamen ima primjesa više boja. Recimo ovako, žuta i zelena. Znači recimo taj primjer ili ova bela, ali ima primjese žute sasvim dovoljno. Svaki kamen ima tako različite boje. Za zid se preporučuje neka, šta znam, debljina oko 2 cm. Sad, sav lomljeni kamen je u fazonu od 1 do 3 cm otprilike, tako se pravi. Ne pravi se, nego tako je u listovima prirodno i onda kad se odcepi bude ta neka debljina i svaki je različitih debljina, tako da uvijek računajte neku veću potrošnju lepka što se tiče lepljenja kamena, za razliku od keramike ili od bilo čega drugog. Jer kamen ima različitih debljina, kao recimo ovaj sam baš uzeo kao dobar primjer, gdje se vidi da je ta debljina različita. I u tome i jeste čar prirodnog kamena, jeste čar da bude nesavršen materijal. Da, neka preporuka za zid je da bude kamen od 1 do 3 cm, mada to ne mora biti pravilo. Znači može čak i da bude 3 cm. Moja je neka vizija da je lepše kad je kamen deblji, jer dosta je masivniji, lepše nekako izgleda. Čak se mogu i fugne produbiti da ostane taj efekt kao da je zidan zid. Da vas sad pretjerano ne davim sa tim vrstama kamena i šta ja znam. Izabrao sam jednu osnovnu vrstu koju većina ljudi radi, to je struganički kamen. Sa njim ćemo uraditi jedno parče zida koje sam improvizovao na jednoj paleti, da vam pokažem tačno sistem pakovanja i kako bi to trebalo da vi radite sami ako radite ili neko ko vam radi, čisto da znate šta da tražite. Treba da zamešamo lepak, s čime ćemo lepiti valjalo bi. Prije svega treba nam puna kofa vode, sipamo pola kofe u drugu praznu kofu. Tako, mislim da će to biti dosta. Znači otprilike. Sad bih ja svakako preporučio da lepak bude ne mnogo gust, a ne mnogo ni redak, onako srednje nešto, kako bi što bolje uhvatio za kamen. I naravno što je moguće kamen da bude čistiji, kao i podloga gdje se lepi. Neće to bez kabla. Sad, uzmem škalper. Tako. Znači, sipate malo lepka, ne da pretjerate. Da bi moglo lepo da se razmeša. I šta je važno, ovdje možete da smanjite brzinu kako vas ne bi isprskalo.
Da, zaboravio sam da vam naglasim. Što se tiče podloga, gdje se lepi lomljeni kamen? Može se lepiti na bilo koju podlogu. Znači od gipsanih ploča, betona, blokova, cigle, čak i na drvo. S tim da su tu za drvo potrebne neke druge vrste lepka. Mislim da je to rijetko kome i potrebno, tako da neću o tome ni pričati. Znači može se lepiti na bilo koju podlogu. Sad šta bih ja naveo kao neku važnu stvar koju treba znate u zavisnosti od vaše podloge na koju lepite taj kamen. Ako su recimo stari blokovi ili beton, ili betonski blokovi, gitar blokovi, nebitno, uvijek između blokova postoji taj malter koji je uvijek otprilike izvan zida. Tu treba obiti ta malter, poravnjati malo da to liči na zid. I u principu to je to. Također je jako važno ako je zid malterisan i stari je malter ili novi, nebitno. Ako je stari malter treba obiti gdje ima vlage i gdje ima nekih pukotina i šta ja znam. Također isto jako je važno naglasiti gdje je zid krečen ili gletovan ili farman s nekom bojom bilo kojom. Treba to sve lijepo strugati. I obavezno priprema pre svakog lepljenja da se nanese podloga Ceresit CN94. Ja nju preferiram najviše. Pre lepljenja kamena. Znači, a kad obijete taj malter ili obijete te površine koje imaju loše ili taj na bloku taj malter koji viri iz bloka, najbolje tad premazati sa podlogom CN94 kad se osuši lepljenje. Mi ćemo sad danas raditi na gipsane ploče, namazat ćemo podlogu pre početka lepljenja i to je to. Pravit ćemo podlogu, pošto ja ovdje imam malu površinu, nema sad tu potrebe neke da se nešto pretjerano cimam. U principu ova podloga se rastvara sa 3 litra vode. Znači 1 litar podloge, 3 litra vode. Lako izručite podlogu, dospite još 3 puta u vodu u istu flašicu i razmutite, nema problema. Ali pošto ja ovdje imam sad vrlo malu površinu, improvizovao sam ovu da kažem paletu sa gipsanim pločama da mogu da kažem simuliram zid. Ja ću samo, sipao sam možda ovdje 1 litar vode, otprilike ću 1/3 flašice sipati u ovu vodu da ne bih nešto sad pravio bez veze, nema potrebe da se prosipa. Ćemo da promešamo, a ja ću ovako s misticijom pošto mi je mala površina. I sad namažemo podlogu na zid. Znači šajba obična, ništa specijalno, prosto. Bez veze, mislim, ali znači dosta, pogotovo kad je stari malter ili nešto staro, ova podloga pokupi svu prašinu kako bi kamen mogao da uhvati. I moja neka preporuka je da ne lepite kamen dok se podloga ne osuši. Ja ovdje neću imati vremena sad to da čekam, tako da ću lepiti odmah ovaj kamen na zid. Pošto smo lepak već napravili, evo vidite kako je ta neka njegova gustina. Otprilike. Ne treba previše da bude gust, u čemu je štos. Bolje da bude malo ređi, jer pogotovo kad su vrućine. Brže steže se lepak i onda bolje malo ređi taman dok vi počnete lepiti, da pripremite dok ovdje taman on bude super gustine i odgovara za sve. Ja nemam problema sa traženjem kamena, tako da ću ovdje prvi koji mi je najbliži da uzem za lepljenje. A to je svakako struganik. Sad, struganik je najjeftiniji kamen i on se dosta radi, tako da jako lijepo izgleda, pogotovo za zid. Ja više volim da lepim trojku, mnogo mi je lepše nego dvojku, jer dvojke, sad ću vam pokazati samo moment. Sad šta znači trojka, šta znači dvojka? Trojka je od 2,5 do 4 cm debljine. Dvojka je od 1 do 2,5, ali ima tu dosta ovih ovako tankih. I kad je tanak kamen ne može da bude krupan, jer puca, polomi se. Znači bude ih dosta sitnih. Može za zid. Za amatersko neko lepljenje svakako preporučujem ako vi lepite sami bolje dvojku da se ne cimate previše. Lakše vam je. Lakše je lepiti, ali je dosta lepše sa trojkom. Ja ću ovaj zid uraditi sa trojkom. Da to bude onako valjano. Bar se nada.
Sad, šta je isto važno da znate, kada se maže kamen sa lepkom, prije lepljenja, ja volim ovaj sečeni kamen gdje je, ovo je prirodna ploča koja je debljine 20 cm, recimo. I ona se prereže gornji dio na 2 cm, donji dio na 2 cm, sredina se odbaci, a ovo se koristi kao ploča za popločavanje. Svakako je bolji jer je ova strana čista, ali ako nije čista, može se prepere malo, pretrlja se čeličnom četkom ili tako nešto, prije mazanja lepka. Svakako, moja preporuka je da se lepak maže ovako, znači u krug. Da se dobije vakum. Vi možete 2 tupnice u sredinu i to je to. Sad, jako je važno kad lepite lomljeni kamen na zid, da on ima oslonac. Znači da se on osloni, bilo da se radi na beton, na, ne znam, na... Ako to ne može, ako se recimo radi fasada, ispod je coklo, potrebno je stavi L profil na koji bi se kamen oslonio. Jer nije dobro da kamen bude viseći. Znači nije dobro da kamen bude viseći. Iz kog razloga? Jer kad taj lepak kaže meni je bilo dosta i ode sve. Tako da, ajde da krenemo. Gledajte, još jedna jako važna stvar koju nisam rekao. Svaki kamen ima barem jednu ravnu ivicu. Barem jednu, minimum. Ova ima 2. Znači ta ravna ivica se može služiti za ivice. Zašto sam napravio ovako simulaciju ivice? Baš iz tog razloga kako bih vam pokazao kako se sastavlja ivica. Znači ovaj deo je uvijek, jedan deo je uvijek ravan. Sad, ta ivica može se rezati, da bude rezana, ali je problem kod rezanja kada se ivica reže pobeli ovako. I onda mi to baš nije lepo, barem meni. A kada se radi prirodno ovako, izabere se ravna strana, bude ista boja, identična, bude dosta lepše. Sad ćemo to sve pokazati. Evo sad recimo, ovaj ćemo kamen ovdje. Ovako. Poturit ćemo ovdje da on stoji kako mi želimo. I sada se smistrijom samo ovaj deo očisti. I šta je još bitno? Bitno vam je da ovaj deo ovdje bude što prazniji. Kada dođe sljedeći kamen odozgo, mi ćemo, primjera radi, sad čisto ću vam pokazati ovako, stavit ćemo 2 kamena da napravimo razmak između njih. I kada dođe sljedeći kamen, i kada dođe sljedeći kamen, da tu ostane fuga. Evo, kao što vidite. Tu i posle se ovo popunjava malterom. Najbolja praksa mi je pokazala da te fuge budu identične debljine. Nema veze, neka budu malo i veće, ali da budu identične debljine. Znači da ne vode u trougao, recimo na ovaj sistem. Na ovaj sistem, recimo ovako. To je jako ružno. Znači najlepše je kada su te fugne relativno identične, mislim paralelne, da kažem paralelne 2 stranice kamena. Recimo, to je neka najbolja praksa, mislim meni barem najlepše izgleda. To je jako važno i jako je važno voditi računa da vam ovaj lepak s kojim se lepi ne izlazi u polje kako biste posle mogli lepo da isfugujete. Jer ako ostane tu lepak, posle to mora se obija i mnogo je veći posao. Htio da naglasim jednu jako važnu stvar. Kada se lepi kamen, gledate da ne zatvarate sebe. Uvijek razmišljate u budućnosti. Znači, sad sljedeći kamen koji bi ovdje došao, bi trebao u nekom smislu da se uklopi sa ovom ivicom. Recimo na ovaj način, ali samo da se ovaj deo obije. Recimo ovako, sad ću da vam pokažem. Recimo ovaj bi ovdje bio idealan, ali da bi ga spustili dole, da bude u ravni sa ovim, moramo obiti ovaj dio. Ako niste stručni sa čekićem, preporuka je da uzmete brusilicu, podrežete ovdje malkice i udarite čekićem, on pukne na prirodno, s ove strane izgleda ekstra. A ja ću to čekićem srediti. Evo, recimo ovako.
I on tu, evo vidite, ono što sam pričao, ovdje je paralelna fugna, ovdje se prati. Namažemo. I on ide tu. Ovdje sam malo manje stavio lepka. Jako važna stvar da znate kad lepite kamen. Moja je preporuka, mislim u praksi se pokazala da to tako lepše izgleda. Nikad ne idete fuge na krst. Znači uvijek gledate da vam fuge idu na slovo T. Ja ću ovdje pokazati, naravno da postoji situacija kad se zakucate, ne može, mora je na krst, čao. Znači uradite ga tako, nije problem ako se pojavi na lupom par mjesta. Ali ako je svaka druga fuga sastav ovdje ovih fuga, na krst mnogo ružnije izgleda kamen. Mnogo je lepše kad ide u T. Sad recimo ovdje bi trebalo dođe jedan ovako veliki kamen koji će praviti to T. Ali pre njega ja svakako moram da formiram ivicu. Ne mogu njega sad da stavim ovdje jer će mi biti kasnije teže da stavim ivicu. Prvo stavimo ivice, tu, pa onda možemo taj veliki. I svakako kad dođemo do ovog dela isto ćemo prvo formirati ivicu, pa onda sredinu. Evo recimo da sam odabrao za ivicu jer ima čak 3 ravne strane. Sad ćemo da ga zalepimo, samo da vidimo na koji način. Evo recimo ovako, ali ne valja opet, evo vidite, pravi se onaj trougao što sam pričao malo pre. Znači, ovaj ćemo ipak ostaviti za malo kasnije. A gledajte, nisam dobro ja to pripremio, ja sam ovdje najbliži kamen koji imam, pa da iskoristim da to polepim. Ovdje sad, ja bih ovaj deo ovako obio da legne dole i da ova ivica ostane ravna. Super sam ga obio. To se dešava, super što je se ovo desilo, zato što ovo se dešava kod sorti kamena koje su ljute, koje ovako zvone. One pucaju kako one hoće, ne možete da ih oblikujete. Dok recimo bela studenica, ona je onako tupa, kako da kažem, udarac u nju je tup. I u tom slučaju može lepo da se krza, da se obija, da se sređuje, može dosta lepo. I ovaj može na ovaj način. Obili smo ga kako sam htio, ali opet izgubio je ovu ivicu, tako da može na ovaj način da se zalepi. Ovako bi mi se svidjelo da ga uradi. Evo ga, i šta smo rekli? Poturamo 2 kamenčića ovdje, nema veze, uzet ću ovaj običan, koje ćemo kasnije izbiti kad budemo radili fugu. Znači ovako. Možete vi da isjeckate neki stirodur, nešto, daščice, letvice, nebitno, šta vam više odgovara. Ja se snalazim malo, jer ipak morate me razumjeti, radim ovo na stovarištu, bez nekog previše i alata i svega, i tako da malo je ovo i amaterski. Tako. Sad kad smo stavili tu ivicu, ovdje sad možemo praviti, ali isto treba da vodimo računa o T. Znači da fuga bude na T. Recimo. Ovaj kamen se nikako tu ne uklapa. Ovaj nikako. Mislim, ovaj ne bi bio loš, ali onda ovdje formiramo već krst. Onaj o čemu sam vam pričao. Ovaj kamen je ovdje idealan. Znači idealan. Dobijamo T ovdje. Dobijamo T ovdje. I ovdje otvaramo prostor za novo T. I ovdje čak otvaramo prostor za novo T. Znači izgubili smo krst na bilo kom sad smeru fuge. Vaser vaga i ravnjanje. To je gotovo nemoguće. Ja nisam ovdje služio ni sa čim. Zašto? Zato što je mala površina, mala mi je visina. Mogu da otiram ravno i od oka nije to toliko strašno. Ali ako imate fasadu ili neku veliku ivicu koja je dosta velika, ne treba vaser vaga, to je greška. Treba staviti konac ovdje i na vrh zida i uhvatiti pravac i pratiti pravac po koncu. Jer prirodni kamen uvijek ima
valova i talasa i nikad neće biti 100% ravan, ali ako ga pratite po koncu, izvuđete da bude fantazija. E sad, evo imamo ovaj ovdje gdje nam se fug napravi u trougao, jel tako? Malo ćemo ovdje uzdići da bi to izgubili i to je to. Evo ga. Ja se nadam da vam se sviđa. Izgleda. Recimo uzet ćemo ovaj. Ovako. I sad, šta je još važno? Kad se lijepi ivica da kamen mažete ovako. Ne idete do kraja. Da bi vam ostalo prostora za fugu. Ovaj dio ne idemo do kraja, ne mažemo do kraja. I još ga malo ovako ostaje. Da ovdje ostane prostora da mi napunimo samo kad budemo fugovali. E sad, pošto sam završio sve, šta bih vam ja još predložio, recimo ako lepite neku podzidu, kao recimo ove visine, što sam ja radio, ja nisam radio na taj način, ali da vam objasnim. Ovaj deo kamena, ovaj završni deo, ostavite slobodno višlji i obeležite
koncem ili lenjirom pravu liniju i može da se isječe brosilicom. Da bude baš ravno, lepo, ne ovako kao kod mene bez veze. S tim da ću ja ovo da isfugujem lepo, a iskreno nisam imao nekog strpljenja jer imam stalno tu mušterije i trči tamo, trči vamo, baš sam prezauzet, tako da mi je ovo baš teret veliki. Ali sam se potrudio da završim. To bih predložio svakako. Možete da uradite ako je pozida da isečete tu. Ostavite uvijek duže kad se stegne dobro. Ceresitov lepak drži fantazija, tako da nemate problema da će otpasti, neće sigurno. Druga stvar, to je to za danas. Subscribeujte se na naš kanal. Biće još dosta tutoriala i u sljedećem klipu fugujemo ovaj kamen. Pokazat ću sve lepo kako pravimo smesu, kako fugujemo, koliko čekamo se suši da bi očistili lepo kamen i tako dalje. Vidimo se, ćao. Pričaj sad što hoćeš, sad je gotovo. Još da sam ja uključio struju, bog te.